Аиҿцәажәара, аиқәшаҳаҭра, аҿиара захьӡу афорум, ауаажәларатә палата, раԥхьаӡа акәны имҩаԥнагараны иҟоуп хәыҷкырамза жәаҩа. Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥыргахьоу иԥыларақәа маҷым. Ҳара ҳхықәкы ҳҳәынҭқарра аҩныҵҟа иҟоу ауадаҩрақәа алкаан уи арҿиара хырхарҭақәа аҭароуп ҳәа азгәалҭеит ауаажәларатә палата маӡаныҟәгаҩ Гәли Кьычԥҳа. Ари иазкуп иара ҳаҩныҵҟа аҭышәымтәалара, аҿиара, аизҳара. Убра иаҵанакуа ижәдыруеит раԥхьатәи астолгьежь адемографиа, арепатриациа изкын. Иахьа аекономикатә аҿиареи абизнес маҷқәа рырҿиареи. Абрахь иааҳаԥхьеит аекономистцәа зегьы, аекспертцәа. Уи ҟалаанӡа ҳара ауаажәларатә палатахь инааҳгон аекспертцәа ргәаанагарақәа еибаҳҳәон. Ҳара ҳаҩныҵҟа абарҭ азҵаарақәа еимаҳкаат, акахьы икылаҳгаат, адәахьы ицәыраҳамгаат. Абри ауп изызку ҳарҭ аграждантә форум ҳаҳзышьҭоу. Адгьылҵакыра, аҿиара, асоциалтә економика стратегиа басахьӡын апленартә еилатәара. Аиԥылара аарту ауаажәларатә палата Алахәыла Дауҭ Агрба иҳәеит иахьатәи реиҿцәажәарақәа рхы аладырхәырц азы асасцәа шырҭааз ишьҭыху атемагьы ақыҭанхамҩа аҿиара ахырхарҭа ауп. Уи аганахьала иҟаҵатәу рацәоуп. Урыстәылатәи ҳколлегацәеи ҳареи ҳԥышәа еимаадап, иҳәеит иара. Ҳқыҭаҿы шьагәыҭны иҳамоуп аԥсуара, шьагәыҭны иҳамоуп ҳара ҳмилаҭ аиҿкаара. Убри аҟнытәи иахьа убри азҵаарақәа ҳрылаҭәар ҳҭахуп раԥхьа имҩагыланы асоциалтә економикатә ҿиара азҵаарақәа. Уаҟа иҟоуп еиуеиԥшым апроблемақәа, уаҟа иҟоуп ҳазлацәажәашо ирацәаны. Убри аҟнытәи иааҳаԥхьеит иахьа аекспертцәа, азанааҭ убри атәы здыруа Аиԥылараҿы иқәгылоз ражәахәқәа рҿы иззааҭгылоз ақыҭанхамҩа аҿиара хырхарҭақәа еиуеиԥшымызт. Иахьатәи аамҭазы аҿар ақыҭа иалсны имцарц иҟаҵатәу аусурҭатә ҭыԥқәа раԥҵаразы иарбан шьаҿақәоу изызнеитәу уҳәа азҵаарақәа еиуеиԥшымызт. Аекономикатә наукақәа ркандидат Хатунашаҭ-ԥҳа лажәахә аҿы дазааҭгылеит ақыҭеи ақыҭанхамҩеи адемографиеи реидҳәалашьатәы. Илҳәеит иахьатәи аамҭазы ақыҭаҿы аус зуа рхыԥхьаӡара шмаҷу, аҭаацәара аԥызҵо ахшара зауарзы астатистика алгеит. Астатистика ишаҳәо ала, Аԥсны иахьынӡанаӡааӡо ақыҭанхамҩаҿ аус руеит ҳәа иԥхьаӡо шәи-жәиԥшьык мацара ауааԥсыра. Ақыҭанхамҩеи ақыҭеи еидҳәалоуп. Ақыҭанхамҩа аҭагылазаашьа иаразнак ианырит, ианыԥшит, аҽаԥсахит ҳқыҭақәа рхаҿсахьа. Економика аганахьала, культура, аха иаҳараӡак адемографиа аганахьала. Аҵыхәтәантәи жәашықәса рыҩныҵҟа ҳқыҭақәа рҿы ииуа рхыԥхьаӡара ҩынтә еиҵахеит. Аҭаацәара иалалаз рхыԥхьаӡара 2% рыла иагхеит. Аҭаацәара аилыҵра рхыԥхьаӡара хынтә иацлеит жәашықәса рыҩныҵҟа. Жәашықәса раԥхьа ҳқыҭақәа рҿы ииуаз рхыԥхьаӡара ҩынтә еиҳан иԥсуаз раасҭа. Уажәы ииуеи иԥсуеи рхыԥхьаӡара иҟароуп. Ари абарҭ арбагақәа абас иаанхар, ма еицәахар, ҳқыҭақәа рыхҵәара амҩа ҳанылар алшоит ҳәа абас ашәарҭара ыҟоуп. Ақыҭанхамҩа аҿиаразы ҳәынҭқарратә программа ыҟоуп, аха уи мацара азхом ҳәа азгәалҭеит Хатунашаҭ-ԥҳа. Аха зегь реиҳа ихадоу ҳа иҳаԥхьаӡо ақыҭауааԥсыра ргәаанагара. Уи зегь реиҳа ибзиаӡаны издыруа ҳамоуп убри аҩыза аинститут ақыҭантәи адепутатцәа. Иахьагьы абра шыҟазар акәхап, иҟам рахьгьы схы нарханы абри аҩыза ажәалагала сымоуп. Шәара шәрацәоуп ҳқыҭақәа депутатцәа, шәарҭ шәеидгыланы, шәызегь шәеизаны аизара ду мҩаԥыжәгар, шәқыҭақәа рхьаа, рԥеиԥш иаартны, иҵаулаӡаны шәрыхцәажәаратәа. Омсктәи аобласть ауаажәларатә палата Алахәыла Ирина Сербина лықәгылараҿы дазааҭгылеит дара рҿы қыҭанхамҩа аҿиара азҵаарақәа шышьақәгыло. Ари аус шықәсыла ишазнеиуаз еиуеиԥшым азҵаарақәа шымҩаԥыргахьаз, ақыҭауааԥсыра ишрыҿцәажәоз. Что бы мы в городе-миллионнике не делали, у людей там
в селе совершенно конкретные насущные проблемы. И поэтому вначале нам казалось, когда мы анализировали территорию, у нас есть проблема оттока молодежи, серьезная проблема. И если мы эту тенденцию не остановим, через несколько лет мы можем столкнуться с очень серьезным социально-экономическим последствием. Вот это, наверное, первый вызов, который очень сильно волновал. И вы знаете, когда мы проанализировали, мы понимаем, что не сможем мы решить вопросы с дорогами сразу, с газовым отоплением. У нас север – это печное отопление, чтобы вы понимали. Но есть один пункт, на который мы однозначно можем повлиять. Снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных услуг. Когда мы начали работать с молодежью, и на вопрос, почему вы уезжаете, молодые семьи отвечали: нам предоставили жилье, но ребенка в детский садик я привел, он там остался, но никакого раннего развития там нет. А дальше школа, а дальше вуз и куда? То есть вот эти реальные проблемы, с которыми мы столкнулись. Иахьа ари аиԥылараҿы ишьҭаху азҵаарақәа аҳәынҭқарра ашьақәыргылараҿы ицхыраагӡоу ауп уи ахылаԥшра ӷәӷәа аҭатәуп ҳәа азгәарҭон иқәгылоз. Иахьагьы уаҵәгьы уаҵәашьҭахьгьы ақыҭан хамеи сқьаангьы ауадаҩрақәан, аха иахьа ишараҵәҟьа еиԥшым крааҵуеит иадҳамбалеижьҭеи. Гәаҟрас иҟалаз убриоуп, ҳқыҭақәа ажәра еиҿуп, иажәит. Аҿар ашкол иалго еиханы ақалақьқәа рахь ицо. Уи изыҟоузеи, мчыла иузаанкыло усӡа ҳәарас иҭахузеи. Аха аршеира ауеи, аанкылара ауеи иахәҭоу аусмҩаԥгатәқәа ҳзымҩаԥгара. Аиԥылараҿы иззааҭгылаз ақыҭанхамҩа џьара ацхыраара хырхарҭақәа иеиуеиԥшымызт, уи иалахәыз ирыман алшара азҵаарақәа ақәыргылара ашьҭахь атема аилыргара. Фатима Гергиаԥҳа, Ахра Амичба, Аԥсуа телехәаԥшра.